zunanji snemalnik DVD z Reader. Rabimo ga za TV zagledati risanke iz knjižnice. Imamo Majo in pa ta Connectivity. Že da bo to res na TV-u, kar dela direkt. To bi bilo super. Dan. Proprio to. Zniki. Kabelio. Zdaj pa to je vrsta taka vojska. Slim Portable DVD player. Zdravo pa mi ima USB. Ovo je nekaj ne jedan. Tu ne jedan. Ona, babika. Kje imamo pa USB. Evo ga. Tada! Tu pokažem USB. Torej sta čebelice Maja in Maja se uči leteti. O ja. Sinhronizirana barvna risanka. Kaj sem te vedel? Kak switch, kaka lučka, karkoli. Kaj je to? Ko pa ti dela? Risi konjišti mama. Če sploh dela to. Ta zadeva podpira TV Connectivity. Ta 7 let star Philipsov TV ne omogoča možnosti TV Connectivity. In enako se ne moram pomagati s Soulboxom. Po dolgem času se spet DVD srečal zaradi Maja, ki bomo doma gledali. Bil kupljen tale DVD writer, ki ga imel sem zato, da ga bom prebral. In tole je trajalo uro. Vse to, kde se bomo lahko gledali tole sinhronizirano barvno risanko. Zdaj pa smeti odpelem. Da pa malo tenih medij se rodi dobrati. Kaj se zdaj sploh fura? Gražna vrata. Zabavajo. Zdaj bo to ponavljali. Snega za snokat. Snega še dost. Fajn. Tako. Da se stampa. Vložen papir. Steklen. Se nam nekam odpeljali. Grem tako. To se občasno naredi, da pozabim sprazniti. Čeprav grem s tem namenom ven. Med drugim. Gremo.
odvrila pot. 10 dni ga uporabljam. No, če sem ga zlomil. Malce se nerodno prepognil, ko sem ga imel v žepu od bunde. Pa je naredil. Punk! Vem, da sem sicer na YouTube veliko how-toju za popravilo tega, ampak ne vem, če bo to tukaj lejo. Ne vem, če se vidi, ampak tukaj lejo. Tukaj lejo razpoka. To se prepijo. Ampak imam problem. Antrikozace. Ali pa tole. Zavre. Ne, tudi nagibanje kozarca pomaga. Zadeva vre. Ful dober pil. To bo malo kasneje. Sem bil dober. No, tole bom mogel še popraviti.